ha kotani Montri Boko Narendra Modi bwskang 9 October salkhongo moderano surjematai nokni bagai mungganang Bharatni puila solar power bai chalukjaknai amchai hinui saklayano aboni logi logi a salobo moderani surjematai nokni kaisa 3D project no bo chengsai rwano solar panel bai modera amchayo 2019 bisio ha kotor bai haste hapangni bisingtwi kaisa kthajak lwajimung bai samungbotang kaisa yagon naharjago 2022 bisini September 80.66 crore rang sbai kaini bwkhakti khlai samungbotangno mitingjaka a samungbotangni thongo tongo kaisa 6 megawatt solar power project te moderani simi 6 km kalchalo mahesana hangkorni Sujanpur kami ganao 12 hectare jagao 15 megawatt battery energy storage system install khlaijaknai modera surjematai nokni ganao battery energy storage system no khobai kaisa 50 kilowatt solar based electronics car charging te parking khlaijaka modera amchaini lukorong tax kri khlaina solar ni sungferang rajagano abono tui modera ni jatan bendi thakur saka solar ni chungferang no lukorong ni samung thepana bai hamsawi ungsaka power tarif 1000 rangmari ni sakao tongmani abo buksao nokhari phaika nok burum burum no magana solar panel asuk rijagano kwbang solar power ni bisingtwi kwbang ajimung bo khlaigano sung bio report Kokkorang।